ngicela ukuthi kenze ivideo ya TikTok. Cela nje kuleso space empilo yakho. Bese basawuncela ukuthi sigibele phezu kwehlahla sishane esihlahleni. Ngeke isihlahla sikude sizwe unahlabathi. Angithandi ke lapho indawo eshashalaza ngisa. Mina nje iqopha umlando kuthiwa same egatsheni. Yabo gogo Jackie Chan. Bathi mina ngikhathele. Ngeke ngizokunika intambo ugibele. Ngifuna ukuthi yabo nje ngidinga egatsheni. Bathi mina ngikhathele. Ngidinga kuyigatsha. Bathi mina ngikhathele. Was? Hey. Uzebe. Umsankeni. Wesibahle mina wesibahle mina. Mhlawumbe ucela unginike inabeni. Hayi mina sibahle nje bengiqanga kuyini ubona unemfundo omcoyi eyishayelela iyese ezola ndaweni. Ngenxa yesiphihle ngifice emsankeni nje vele ngithu lelo. Asikho nesidingo. Mina ngiyokwenzela isimanga mina. Kuyothi efika ngeboys ngithi ngalona ingqubula ngingene ngiyifake ngiyivale boxing ngithi amanga. Mina ngiyokwenzela isimanga wesibahle ungeke usikhole. Ngifike ngingqubuze. Ngithi mina ngiqeda ukungqubuza. Hayibo delete. Ini? Ngeke suka la. Ngenza ivideo. Senza kuthi ngisuke ngathi ngiyanuka. Okay. Mina ngafika. Okay. Wey hayibo nakho. Oh ngoba mina ngakikiza bese ngifuna. Ayitholi thuba. Hey. Aboyisime ngikuzona manje ngifisa ngathi nje ufuta uget out. Yazi ngifisa nesibahle wathi ngishonile. Ungifakele iUSB. Hayi sibahle. Ungifakele iUSB O2. Yezo tips mase ngishonile. Ngifakele ama-USB O2 nespeaker. Mase nama lo ngithela ama-prawns angoplastic ngogoqa no-5 phakathi nama-earphone mangaka ama-prawns ekuthiwa ukuya emnqamlezweni kude kuyintabana so nje noma ngingagaxela 200 nami ngeke ngihambe ngiyisilima ngihambe kwaqoboza ulo wafu nje ava angiphi umuntu-ke nje ngoba nami ngizobe ngiyifelile ngumufo wami nabanye esifeni nabo beyifele ngomufo wabo umuntu mayiphathele kodwa kubonakala ngami nje into yabo ngikhudla ngakontalashishi koneni ngidansa laba worried ukuthi uNkulunkulu balokho bebuzana ukuthi awe mayizulwini uNkulunkulu mayizono zami angihlangene nje ngoba ngiyazi vese zami sikhona so mase sifika lapha ezulwini bengene laba bekhale kufuna izono zabo nanani mase kungena mina actually don't iphu uNkulunkulu lami lokungcola ukuthi mina cela ulivali akulibeke eceleni mase ngithi wena wakhula abafana futhi babengekho ngalezo ikhathi wena mase ngiyambalela ukuthi ngine ngizomnqubuzela yona ngithi before uvule lelo bhuku wena ujwayele ukuvula lelo bhuku umthetho wakho yisi awumele ngithi mina umeke lelo bhuku lami ngoba ngiyayazi yonke into lapho wena khona ungayazi ke ngawe wena ungithwele kabi kakhulu ngafuna imali kuwena ngacela imali wanganginika ngakhuliswa umana wabalekisa ubaba wena ngahlubezeka uma ingane ngathi ngifuna ingane wangiqaba wena ingane manje uyasinda ngazi njani wena njalo god awujwayela so ade wena bese waqala ukungijwayela nje kabi yes and le nto wena uyazi wena usho ukuthi thina sikujwayela kuphela nawe wesijwayela wena kabi wathatha ezinye ingane zazalelwa koDurban North komhlanga zihamba ngama-V-class nanani mina nje walokho ufuna ngisho ngikhale ethi uyangikhuza oJoseph bathi ngithi mina ngizonqqubuza-ke nina umacelacela nina yilambi okabetha ngithele ngithi ngisafuna ukukhuluma nawe wena ethi uNkulunkulu uthi ubheka le ngibe ngimdonsa ngempulampula ngithi ngithe ngifuna ukukhuluma nawe ngifuna ukukhuluma nawe impulampula ngimdonse ngayo ekuthiwa phela igolide nesiliva kuthiwa ubenye ngimdonse ngayo ngibuthi isuku kunyakaza icrown ngithi nayo lo crown ngiphabaze iwele phansi ngithi mina uyangizwa ukuthi ngithini wena uyangizwa suka kuleso hlaluza la ezansi aziyakhuza uMaria athi ngithi ngiyamtshela Jesu ngifuna ukukhuluma nawe nginyusa ivoice ngithi hayi bo ngifuna ukukhuluma nawe enganginaka uJesu ngithi okay khona ngifuna ukukhophisa ngayo ngihambe ngodonsa uMaria ngithi wena ngithi ya thini ngalo sengimsifakazeli athi uJesu udodana kaMaria ngihawukele ngithi zokusazela yona ke leyo ntoka ukuthi ufuna ukuhawukela wena ngimshaya ngempama la ethi shana ngala ngithi angifuni ukukushaya ngala ngifuna ukushaya endaweni eyodwa uzuvuthwa ngifuna ukushaya nje edlathini esodwa nginike esinye
mase ngithi mina sengikwenze wonke lokho obuhlaza beqhamuke uJoe ubani lo ubaba kaJesu lo uJoseph eseyitshela ukuthi uyisikhokho eqhamuke esempulampula yentshelo ngithi mina wena ke kahle wena ke nje okokuqala siyazazi indaba zakho ukuthi washawa ngebhantshi intombazane le engiqhubise ngempama wami siduku wena wavuka ekseni intombazane isibuke yodansa yathi it's a heaven of ban moya ingcwele ngithi nje thula ke nje wena ke wena eceleni phela ukapteni ngithi kena mase kapteni ilayitha uthi ngithathe ungithi mina esineneni uthi awunaso isinene kinani siyaka abafana bese-advantage oba asikho uze awunaqewe hawu uthi awunaqewe uze awunaqewe hawu wena uyine kuphatha kabi ngiphathwa yini unayo wena inani namabhawoti ingakho abafana bengahlali sengithola iqiniso asikho isinene ngithi right ephekayo enze yonke into but isinene abafana yazi ngithe manje kuthiwa nje uNkulunkulu wenza umuso wathi amaphathi omzimba ayabolekisa cabanga usuyaboleka wena ungabe ukhonekta abantu abanganani ngicela ukuthi ekuseni igobolondo lazenzayo